Maya pabengi po kay kayungan sa blang kapatad king kasalpantayanan. At yuta po ni kim biyernis king kanam ng aldo ning oktaba ning Paskwa. Kaniting banal a kapag masusyan, iyabe tala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, ayabe tala ka rin kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king espesyal ay intensyones dari Laila Abiog, Roy Songko, Chester and Lauren Tayag, Mark Williams, and Aurea Crisostomo, Doktora Patricia Flores Chotwico, Mary Manet Pineda, Dr. Patrick Sunga, Joshua and Jonel Pamintuan, Happy Sanchez Romero, Doktora Annalisa M. Osorio, ing St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, at ing St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari, Paz Suwing, Catherine Lareza, Jerry Hudson, Rachel Morales, Mr. and Mrs. Jonel and Lourdes Balahadja, Remedios and Minerva Alfaro Layug, Annalyn Ocampo, Nilo Udan, at ding sablang kapatadtang masakit. At para kay ang lalanggang kapaynawan daring kapatad tamong mayango na biye, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celarina, Mikhail, Teresita, Romel Bernarte, Jojo Junio, Roberto Rivera, Marcelo, Dolores, Faiz, Angelito Baluyot Mendoza, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaga nakapakarelo.
Ing Ginoo tinayad ne ing kayang balayan ibat king pangayalipan. Ding karelang kalaban king dayat malat notikpan. King lagi ng ibang boning anak ang boning banalay espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kakaluguran, king mit mong kapakumbaban, si siyandalangin ni rin kaya katamong kasalanan, at aduan tamo king Ginoo, ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Iyag kasaya po ngining miyag nanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, king Diyos sa mayubayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina. King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang kapilan mang Birhen, karing sa blang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na kadamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ligaya, king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatu kapayapan, karing tao mayap apilubluban. Pupuriyanda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka. Pasalamatan da ka, paulining maula mong ligaya. Ginong Diyos, sa harining banwa, Diyos sipang mayupaya. Ginoo, anak kabugtong Yesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning ipa, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin me. Ikang makalukluk wananing ipa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan, Hesu Kristo, kagom ning banalay espiritu, king ligaya ning Diyos ipa. Amen. Manalangin tamo. O alanang gangipa, binyemeke kami ing misteryo ning pangakabus, anting ke kaming pamakikasundo king pamisan netong. Ing pagmasusyan ming bayong pangabayit, mi kabunga neman sanang labis-labis, king aldoldo ming pamibyebye. Itingan po adon me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Pamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan da pang magsalita karing tao di Pedro at Juan, inyang linapit lakarela ding pari, at ing kapitan daring gwardya ning templo at ding Saduseo. Kalingas nga sanda king ding aduang apostol, tuturura king sinubliyang mebye Jesus. Ing meto nga bagay patune, king subli lang mye ring mete. Inya dekat dala at pepakulong king sukulan, hanggang itang kabukasan. Ang tinaning mabebengi na. Dapot, meniwala la ring dakal at taong may karandam king penaralda. At mamabot la hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan mitipon la Jerusalem, ding pamuntok daring Hudyo, ding makatwa at ding talaturo ning kautusan. May kipulong la king pekapun ding pari, Ianas at kang Kaifas, at kang Juan, ampo kang Alexander, karing alwapang galame ning pamilyana ning pekapun ding pari. Pepatalakaran dala king arapda ring apostol, at kitang dakarela,
Makanano yung depatuity, nano in kayo payan nyo, o isanong lagyo in ginamit yu. Nga nang mekibat Pedro, akitmuan king banalay espiritu, makamala pamuntok at makatuwanan ning balen, nung ing kukutang nyo kaya kaming ngeni, tungkol ya king depat ming mayap kin taong lumpu, at nung makananuyang kinayap, sukat yung abalo at pati na ing mabilog a balen na ning Israel, king iting tao makatalakad jaketi king arapan nyo, at lubos siyang kinayap, uli na ning upaya ning lagyo ng Esokristo ning Nazaret, ake kayong pepapako king krus, ape pasurbian ng miyening Diyos. Jesus, yaitang amanwana ning kasulatan. Imbatong eyubri, ikayong manalakad bale, yakabud ing meging maulugang diling batu. Bukod mong kang Jesus, mayakit ing kaligtasan. Uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos, karing tao ketiking yato. Bukod mong king lagyong yan, karin tamo malyaring miligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat ing pakibat tamo. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale. Yan naman ing linto peka masalese. Ulitan taya po. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale. Yan naman ing linto peka masalese. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo. Uling mayapya. Wagas ing lugod na at alang angga. Ding memalen ning Israel, bustan sabyenda, wagas ing lugod na at alang angga. Ding sablang sasamba king Ginoo, bustan yung sabyenda, wagas ing lugod na at alang angga. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale. Yan naman ing linto peka masalese. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, yan naman ing linto peka masalese. Ing Ginoo yaing makarapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale. Yan naman ing linto peka masalese. Iligtas mo kesana, o Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo ing sablang lakad mi. Itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonane sa ibat king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo ing Diyos, meging maganakaya kaya katamo. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale. Yan naman ing linto peka masalese. Talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Aleluya, aleluya, itiya ingaldo at inatag ning Ginoo, sukat tamong tumula, ampong magsaya, aleluya. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, pasibayo yang pepa kiti Jesus, karing alagad na king pampang naning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepa kitya king antikan iting paralan. Miyabe-yabela ri Simon Pedro, itumas ing mayaus kambal, Nathaniel at tao Kana Galilea, ding anak ng Zebedeo at ding adwapa karing alagad ng Jesus. Manasan ko, nga nang sinabing Simon Pedro karela, puki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro. May kula at sinakeking bangka, dapot alalangara kapnano mga san king kabukas sa ita. Inyang saslag ni Ingaldo at yu Jesus king pampang, dapot ere akilala ding alagad king Jesus. Nga nakarela, anak, ati na kayong ikwa. Ala, ngarang may kipat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king dane ng wanan ning bangka at manikwa kayo. Bildug ding lambat
at ere agyong isaka uli na ning keraklan daringasan. Nga na ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro, iya ing Ginoo. Panamtang ng Simon Pedro king iya pala ing Ginoo, sinulod na ing imala na uling lubasya at linoksuya king danom. Tapot sinadsad lang makabangka king pampang dingaliwang alagad at guguyod de ing lambat amit mugnasan. Hela masyadong malawot king pampang, mga dinala na yarda mo ing dayura. Kasakara king pampang, may nakit lang uling nga mibabaya at asan na makaderang ang pontinape. Nga nang Jesus karela, magdala kayong mapilan keni karingasan na ara kapyo. Inya sinakare, inya sinakeya king bangkay Simon Pedro at ginuyod na papunta king pampang ing lambat amit mong mga ragulayasan. Dinalan la at 50 gana-gana. Eya mesira ing lambat ang yang marakala. Nga nang Jesus karela, may kayo kene at magalmusal kayo. Dapat alami itong man karela ing may ngangas kinotang nung ninuya uling balura king iya ing Ginoo. Linapit niya Jesus at kinuaning tinape at binyene karela at antimurin dingasan. Itiya ing katlong pamipakit ng Jesus karing alagad na kay bat ng sinubling mebye. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ning katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap pabengi po, kaya kayong sabla. Ang yang nukarin at tsu ing hapong Ginoo. Ang yang nukarin at tsu ing Diyos, ang yang nukarin, pwede tayang akit, pwede tayang kilala, pwede tayang panamdaman ing presensya na ning hapong Ginoo. Emo po karing sagradong lugal, ne po? Ang yang nanu pa man kaning pangabalanan mo king biye, ing Diyos at tsuya, kaya beme, mamanda beya. Migbalik la po kano king datirang pamibiyebye, ing pangabiyayan na ring alagad na ning Ginoo, kay bat ng mete, inyang sinubliyang mebye, may balik la king datirang pamibiyebye, di Simon Pedro. Buri nang sabyan, ikang tao, atin ka mo namang pangabalanan, king biye, kalupad mo wari, ring alagad ng Jesus kanita. May balik la, king dati dang pa mga biyayan. Naning kabiyayan da, naning kapanintunan da, pamanasan. Ne po? Manasan la. Halos ding alagad naning gano. Balayo po atin niya pong libro, ing meto nga paring Eswita, ing lagyo ni Father Thomas Green. Ing title na po, ning kayang libro nga manon ko, yapining The Spirituality in the Marketplace. Nga na po, ning libro ng Father Thomas Green, The Spirituality in the Marketplace. Agpang po kaniting libro ng Father Green, Father Thomas Green, ikakanong tao, sana kanong akakit me ingapong Ginoo, karing aldoldong pangabalanan mo, king aldoldong pamibiyabiye mo. Nga na po, find Jesus in everything you do. Even in your workplaces, like the busiest and the noisiest marketplace, anang Father Thomas Green. Baliyo po, madalas po kasi, ing pangakilanlanda mo na yung Diyos at tsuya, mabiyeya, akitya, mamandabeya, nang kay po kasing pangabaluta, may nga pong Ginoo, mabiyeng kayang presensya, karing sagradong lugal, karing banal a lugar. Kalupa na mo po rin ng Pisamban, Blessed Sacrament Chapels, o kaya naman po tang mga dita mo, po tang migugunam tamo. Dapot, migit pa po pala kareti, ing panga at tuna, ni nga pong Ginoo. Ang yan palang magobra ka. Ang yang palang atsuka, king pi bale-bale mo, ang yang palang nanu pamaning gagawan mo, ing Diyos atsu, ing hapong Ginoo atsu. Pansinan niyo po, pansinan tala po ring alagad na ning Ginoo,
Gagawon day nga doldorang kabiyayan. Manasan lang ako kay kayo, nandin. Pero ating may kapansin na atsuya, Jesus, ing metong karing pakamala ng alagad, nga na, iya ing Ginoo, atsu ing Ginoo, nga na. Iti po ing panagkat na, ning mipas sa ebanghelyo, king balang metong kay katamo. Akit taya sana pong atsu ing apong Ginoo, ang giyang karing pangabalanan tamo. Akit taya po sanang atsu, ing hapong Ginoo, ing presensya na ning hapong Ginoo, ang giyang karing aldoldong pangabalanan tamo, karing biyeta mo. Aliwa mo po kaming pari, aliwa mo po ring relihiyoso, ding manakit o makaramdam, king presensya na ning hapong Ginoo, ang giyang ikayuman, ordinaryong tao, magobra, magtinda, tuturo, mamipe, magluto, sana itamungan, akakit taya, akikilala taya, panamdaman taya, ing kayang presensya. Bakit? O ba't dapat itama, akakit taya, kikilala taya, panamdaman tayong kayang presensya? Bakit? Uling lumbya sa mekanong abitasa, akilala't panamdaman ng presensya na ning apong Ginoo, sigurado po kanitang manyam pukaki, ing kalam, ami pagkalubking biyemo. Lawan nyo po, pansinan nyo laring alagad na ning Ginoo. Uli nga pansinan da, at suya, kaya bere, may nikwalang dakal amiyayaliwang klaseng asan. E gana-gana, 153 la. Buri ng sabyan nita, kabuuan, buo, kumpleto. Kabuuan, buri ng sabyan, siksik, liglig, umaapaw, ing tanggapan mong kalam kingapong Ginoo, potang balo mong iya at tsu. Iya kaya beme, iya kayanda beme. Nga na po, ning meto nga kasebyan, with ourselves, we can do some things. But with God, we can do everything. With ourselves, we can do some things. But with God, we can do everything. Nung balo tamo at tsu ing hapong Ginoo, e gana-gana, agyaw tamo, agawa tamo, apagtagum payanda mo. Talakad ko ang po. Pakamalan kong kakaluguran, kambening tula, king pamanyugli ng mebye Kristo, marap tamo ngeni king Diyos sa ibata mo at manalangin. Pekiramdamanal at pekibat anding panalangin ng anak ng binang pakamalan. Manhalig tamong pakiramdamanal, ring kay katamong sarasariling kayaduanan. Karing balang kayaduanan ngayongan pong manalangin, Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus keka. Ulitan niya po. Ginoo, emo pabren ding anak mong mamaus keka. Banding pastul manimunala king kasalpantayanan at suiwandong mitmong lugod ding kawan apag pigkatiwala na karelang Kristo. Ing maya pa pastul, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo pabren ding anak mong mamaus keka. Baning meto si Kluban, makapagsayaya king kanwanan ning tunay kapayapan, ababye na mismong Kristo kaya katamo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo pabren ding anak mong mamaus keka. Banding magkakasakit tang kapatid, damdamandang biyalilan tula, ing karelang lungkot, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo pabren ding anak mong mamaus keka. Banding kaya katamong komunidad, mi kakasalpantayanan niya at tetagan, munye patutuking pamanyubli ng mebye Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, emo pabren ding anak mong mamaus keka. Iyabe tala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking kayaduanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19.
para king malagwang kapaldanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong ega na ganang frontliners. Iabetala rin po karing kaya katamong intensyones ding makatuki. Para king espesyal ay intensyones dari Laila Abiog, Roy Songko, Chester and Lauren Tayag, Mark Williams and Aurea Crisostomo, Doktora Patricia Flores Chotuico, Mary Manet Pineda, Dr. Patrick Sunga, Joshua and Jonel Pamintuan, Happy Sanchez Romero, Doktora Annalisa M. Osorio, ing St. Jude Thaddeus Parish Pastoral Council, at ing St. Jude Village Officers and Homeowners. Para king malagwang kapaldanan dari Paz Suwing, Catherine Lareza, Jerry Hudson, Rachel Morales, Mr. and Mrs. Jonel and Lourdes Balahadja, Remedios and Minerva Alfaro Layug, Annalyn Ocampo, Nilo Udan at ding sablang kapatadtang masakit. At para king alananggang kapainawan daring kapatadtamong mayango na biye, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Mikhail, Teresita, Romel Bernarte, Jojo Junio, Roberto Rivera, Marcelo, Dolores, Faiz, Angelito Baluyot Mendoza, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarela. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, emo pabrending anak mong mamaos kaya ka. Ngeni aduan taming sarilitang kapagnasan. Oy bami nga tsubanwa, balo mo ring dakal ng pamangailangan, ning kang balayan king biyeke king sulit. Pakiramdaman mo kami sana, at pakibatan mo ring panalangin daring sablang sasalpandaya at manalig keka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapan, tingkab miting tinape, ayang pangmikeka. Tinape bunga ning kabun at pipagalaning tao, para kay kami, magawang tinape ning biye. Mipuri in Diyos kapilanman. King kapamilatan iting misteryo ning halak at tanom, mga hintulit kesa ng mirakayanan king kayang panga Diyos, ang tiningmig pa kung babaeng may kirake, king kay kaming pangatao. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kay kang kayapan, tinggab miting alak ayang pangmikeka. Alak kay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuriya ing Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya arapanin Diyos, ibang mayupayang toto. Tanggapana sana ng Ginoo iting daon karing gamat mo, king kakapuri at ikaligaya ng kayang lagyu, king kaya katamang ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, idala mo sana king kayang kaganapan, ing espiritu ning biye at tinggap ming ibat karing kalam ning Paskwa. Itimawa mo kami, king pamagdulap karing bagay-bagay lilipas, king biyeket isulip at saupan mo kaming miyarap, karing kay kaming puso king kayarian karin banwa. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. King Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring puso yo, makayat na no king Ginoo. pasalamadan daying Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati,
At numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya kapamilata ng Yesu Kristong ginume. Pupurianda ka king lubos maragulatula kaniting aldo ning Paskwa. Inyang i Kristo meging sakripisyo Paskual miya. Iya ing kordero amilalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan siningtang na ing kay kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik, ing kay kaming bye. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya, layon makiabe kami king alangtok ng dang pamamye kapuriyan kay ka, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos amayupaya. Mipnuya ing banwa at inyato, king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad ya ing daratang king lagyo ning Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy, bay king panipadaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwa ning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggaban niya iti ikongan at kananya. Iti ing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Maganyan mo naman, kay ba't ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyan ning kalis, karinggayang disipulo at ngana. Tanggaban niya, iti ikongan at minom ko kanete. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banket ami patawaran na ring kasalanan, taptan nyo iti bilang kapiga kanakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliyang medye, I Kristo datag yang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Inyang ini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming kansa ng misulo-sulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, Florentino ingke kaming obispo, Pasiano ingke kaming obispo emerito at ting sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naking kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kapatad ming bepay nawan at manenayang subling miye, ading sablang meyang o nabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen Indoning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod, at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang sando, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan,
At inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kampenat kaya ipangmayupayang tutu, kagumning banali Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, andi mong anak ng inampun, ning kay katamong malugod ag Ginoo, maus tamong ngani kaya, karingamanong tiro na kay katamo. Ipami at wa, misamban yung lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan yung loob mo. Keti king yatu at king banwa, mi pamintuan yung loob mo. Ing kakanan mi Aldo, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, hati patawad mo ke kami, ring salami ke eka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, sawol king tukso, nunay kabusking marok. Ikabos mo kami Ginoo, o Ginoo king sablang marok, malukod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, man king kasaupan ing kay kang bakalulo, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kiyarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, king alananggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, deng kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalbandayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka mo rin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan po kay kayong ang sabla. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Diyo, ingkay katamong silumbling mebyeng Ginoo, Yesu Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayawos king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ko, dapat iagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Nga nang Jesus karingkayang disipulo, meko keniyat mag-almusal kayo, at kinwane ing tinape at binyene karela. Alleluia. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingatan mo sana ring sablang linigtas mo kang Kristo. Ikaming may kabus kapamalataan ning kayang pamaylas at kamatayan, parati kesa ng masaya, ingking kayang pamanyubling mebye, uling iya ing ginumi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Siklod tangan mo. Ing oratio imperata, manalangin damo. O Diyos sa ipami, lalapit kay puke kakaniting masipit na pamangailangan ne. Adwan mi puke kayo ing kambilan na tingatan mo kami,
laban king COVID-19. Ape pasakit na po at may kamate na karing dakalataw. Panalangin mi ngan tabayanan mo ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo ring doktor, ding sablang narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit kambe ning belwan at masabal. Panalangin milaretang miyawan na o Ginoo, kumayap na lasana pong malagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, retang miyango na biye. Pagkalam mo, kay kami ing grasya mo kaniting masakit na panawon. Ban magobra kami para king ikakayap daring sabla at ban makasaw kami karetang atsu king pamangailangan. Paniga po mikeka, ing patok nangan mo na sana po ing pangakalat na ngiting virus, ating pangakabos mi karing takot mi. Pagkala mo iti king kapamilataning kinuming Jesucristo ng anak mo, ang mapipiye, ampon magari kambe mo, king kameto nga ning banalay espiritu, Diyos manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisawili ing haklis mikeka, king kakulangan me. None bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing Ginoo manatiliya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayubayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay espiritu. Amen. Ing banalamisa mi daune, umen ako ngan ngeni king kapayapan at lugod Kristong sinubling mebye, Aleluya, Aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.